Želite da pametno iskoristite naredni slobodan dan? Ako vas zanima srpska istorija, cenite izlete, bogatu trpezu i dobro vino, bit će da imam podesan predlog za vas. Ja sam Kosta, a slede moji utisci sa još jednog sjajnog putovanja koje sam otkrila zahvaljujući platformi Serbian Adventures. Stigli smo u Topolu. Ovde smo da posetimo Karađorđev konak. Iako je bio nepismen čovek, Karađorđe je u Srbiji učinio mnogo za razvoj savremene državnosti. Neki od elemenata moderne države koje je on uveo jesu prve škole, osnove sudskog sistema, preteča današnjih ministarstava, a raznosila se čak i pošta. Upoznali smo mesto odakle je osnivač dinastije Karađorđević komandovao prvim srpskim ustankom, a zatim odlazimo i do Letnjikovca u kome se sa porodicom baškario kralj Petar. Letnja rezidencija Karađorđevića danas je ispunjena eksponatima iz njihovog perioda i poklonima koje su dobijali. A sada ćemo ući u crkvu koju je kralj Petar namenski izgradio sa planom da ovo bude porodična grobnica. Danas u ovoj crkvi počiva 29 članova porodice Karađorđević. Ne možemo nastaviti stopama kraljeva, a da nismo okusili kraljevsko vino. Kraljevska vinarija u kojoj se nalazimo zapravo je muzej vina i vinogradarstva. A od domaćina smo čuli da se baš prethodnih dana ovde održao i Šumadijski vinski festival. Posebno mesto u muzejskoj kolekciji imaju starinske prese za grožđe, a ovde su se proizvodila i prva penušava vina u Srbiji. Sad ćemo se spustiti još jedan nivo ispod i nekih 10 stepeni niže da vidimo i kraljevska vina stara skoro 100 godina. Nakon degustacije nastavljamo put. Čeka nas Risovačka pećina. Čuli smo da slepi miševi ne vole kamere, pa ih nećemo uznemiravati. Šalu na stranu, stigli smo ispred pećine Risovača koju nažalost ne možemo zabeležiti kamerom iznutra, ali ono što nas očekuje su skeleti neandertalaca koji su živeli ovde u hordama i preko 8000 fosilnih ostataka različitih biljaka i životinja. U nastavku druženja Aca najavljuje gozbu u Karađorđevom vajatu. Savršen tajming. Jedno od prvih etnodomaćinstava u Srbiji radi punom parom, a ne zna se da li je bolja hrana ili atmosfera. Koju ćemo? Ja biram ili? Može, idi naslanica. A ja samo takve biram. Idi, naslanice, da ne vidim tvoje lice, da mi zora ne stvara. Idi, pusti me na a co? Gde mi sad po ovom suncu ovako najedeni idemo? Ovde je Orašac, po Bogu, koje kude? Ajde vidimo i to čudo. Evo i Karađorđe, da si pojeo onoliko teletine ispod sača kao mi malo pre, sigurno bi odložio ustanak za koji dan. A mi vas sad vodimo na mesto gde je izabran za vođu. Priveli smo tako još jedno druženje kraju. Od ledenog doba stigli smo do prvog srpskog ustanka, probali svašta sa menije domaće kuhinje, lepo se preveselili. Sve to isto možete i vi tako što ćete otići na Serbian Adventures platformu i rezervisati istu ovu turu već danas. Ako vam se dopalo da putujete sa mnom, subscribeujte se na naš YouTube kanal. Vidimo se uskoro u nekoj novoj avanturi.